živim i sviramo punk. Sad je drugi žvalni svaki dan, a ja se pitam gdje je moj poznati šarm. I sve je opet isto kao pre. Ostaje bez teksta ja, a i bez o ne, opet sam sam. 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 Ma ko je šljivi, mi sviramo punk. Mi sviramo punk. Ma ko je šljivi, mi sviramo punk. Dobroveče, ovo je emisija TV Arhiv. Verovatno ste uspeli da prepoznate grupu Pekinška patka koja je pre nekih 12-ak, možda i više godina bila jedan prilično zapažen i značajan fenomen u ovim našim kulturnim prostorima i šire. U studiju su ljudi koji su takođe nekih, možda da ne kažem, 12 godina proveli u arhivu televizije. Može se odnosi na svu trojicu, neki više, neki kraće. To su Nebojša Čonkić, vođa i lider te grupe, i Siniša Redin koji je snimio ovaj spot. Zapravo to je film iz jednog dela koji smo mi sticajem okolnosti sada stekli na nekoliko. Dobroveče i dobrodošli pre svega u ovu emisiju. Dobroveče. Dobroveče. I da počnemo odmah sa tim, da ne bismo mnogo dužili, pošto nam je vreme u neku ruku ograničeno. Kako ste se vi osjećali dok ste sad gledali ovaj spot i stvar koju ste sa mnogo žara radili pre neki 12 godina, koja je na volšeban način bila zabranjena i ostala negde neemitovana u arhivi televiziji? Pa ja sam se osjećao pomalo ovako zbunjen, jer sam prvi put video u celosti ovaj film. Siniša ipak to gledao i onda je morao da montira, ili tako? Ja sam gledao samo u par navrata pojedine spotove, bili su emitovani i ove godine i prošle godine, kao neki punk revival. Meni se ovo naravno jako dopada i to je onda bila prava stvar. Sad možda malo izgleda i naivno, ali čini mi se da je to onda bilo jedno 5 godina ispred jugoslovenske scene, muzičke, to je sigurno. U to vreme sigurno ja se sećam dobro polemika koje su bile po novinama, bilo je raznih osuda panka i uopšte tog pokreta koji je prilično maglovito bio definisan u to vreme, bar u očima i mislima ljudi koji su tada žarili i palili u raznim i političkim i bilo kojim drugim kulturnim forumima. Mogu se smatrati da je to nešto regresivno, antisocijalističko, ne znam ja šta. Koja je bila vaša osnovna ideja kada ste počeli da se bavite tom muzikom i kada ste krenuli u taj neki dublji medijski prodor? Pa naša osnovna ideja je bila pre svega bunt protiv loše muzike. U to doba znalo se, muzičke stvari su trajale dosta dugo, bile su neinventivne, bile su dosadne. Mislim da mladoj generaciji nisu bile tako pristupačne. Harala je bijelo dugme, srebrna krila, tako još neke synth rock i hard rock grupe. Dok se recimo već u Engleskoj i Americi punk dosta pojavljivao i ja sam došao na ideju da napravim jedan takav sastav koji će moći da parira tom svetskom trendu. Mada mi nismo ni blizu tako dobro svirali u početku, jako sam ja i falširao s pevanjem, sve to u redu. Ali kako je to odmicalo i nas u početku čak i podržali mediji. I to dosta. I televizija i štampa. Vidim kako je to odmicalo, da onda kao da je neko shvatio da taj bunt može da se proširi i na neke druge segmente života. Jednostavno u jednom trenutku nismo mogli nigde da se pojavimo, niti na televiziji, niti na radiju. Da. To je onda vreme i prvih grafita po zidovima i prvih polemika za i protiv i tako dalje. Mislim, ne prvih, bilo je to sve i jedno 12 godina ranije, u doba kad su se pojavljivale Siluete, kad su se pojavljivali Crni biseri i te grupe tamo sa početkom beat generacije, tako i za Beatlesa. Pa se nekako ljudi navikli na taj, tako, beat muziku. Onda smo došli mi, ali mi smo bili stvarno jako novi u to doba i verovatno je bilo nejasno kako jedan čovjek koji je mogao da završi fakultet, tako da se ponaša na sceni, da se ponaša uopšte na TV snimcima.
kao da su misli da ja sad hoću da zavedem omladinu, da ću loše uticati na njih i tako dalje. Vi ste u to vreme bili profesor u elektrotehničkoj školi, u srednjoj školi i pretpostavljam da je u to vreme bilo dosta nelagodnih situacija za vas i u vašem kolektivu i svemu ostalom, budući da ste vi imali vrlo odgovornu funkciju u to vreme da u svakom smislu vaspitavate te mlade generacije, a s druge strane vi ste im bili kolovođa u nečem tako retrogradnom, tako što je kao što je punk bio u to vreme. Danas se izgleda mnogo benignije. Pa u prvo vreme niko nije pravi problema. Naime, učenici su shvatili da je nastava, da je ono van nastave, znači muzika, provod, da je to nešto drugo. Prema tome, nikome nije pravi problema, ni direktor u školi, niti kolege. Jednostavno, to je njima čak bilo simpatično. Međutim, kad su političke strukture koje su se uplašile nekih svojih pozicija u to doba, zato što je to onda još uvijek bila jedna cementirana, tako, socijalistička svakodnevica, kad je to počelo kao da liči da može da bude opasno, onda je to počelo da se odražava i u školi i tako dalje. Dakle, u prvo vreme kada je u stvari kako treba bilo, nikome nije pravi nikakve probleme. Ja sam čak održavao igranke u elektrotehničkoj školi. Znači, održim nastavu, odem kući, presvučem se i držim igranku i to nikom nije smetalo. Ja mislim da je to ono kako i treba da bude. Jer učenici su savršeno dobro znali da na času se predaje, odgovara se, uči se, a na koncertu se skače i peva se. Prema tome, to nisu shvatili neki drugi, a učenici je. Mi se sigurno ne bismo ovdje večera skupili da sve to nije zabeležio na filmsku traku Siniša Reljin koji je i snimio i režirao čitav film o Pekinškoj patki. U svemu tome je verovatno pronađena neka skrivena metafora koje se evo iz ovog pregledavanja koje smo imali pre nekih pola sata nisu mogli da shvatimo u stvari o čemu se radi. Vi ste film snimili, šta mislite, koji je osnovni uzrok da je to toliko dugo ležalo u arhivima televizije i da nije moglo da se emituje? Pa ja moram da ispričam to, prvo jedan zanimljiv spot koji sam sad radio sa grupom, zove se Risa generacijama, neko gledao. I to je bilo negdje posle 9. marta, smo bili u montaži i ima jedan kadar koji traje par sena, svega nekih ni sekundu ne traje, šmrk u facu. I montaža kaže, jao, koja je ova asocijacija, kako me ova asocira na 9. marta? Pazi, 5 sati ide maltene onaj kompletan materijal s onim snajperistima, da ne kažem, snimateljima sa raznoraznih prozora i ovo što je po ulicama radilo i ništa, a to ga asocira na nešto kao da li to sme. Znači, toliko smo bili uplašeni, još uvijek taj strah vlade, čak i kod nas, tako da je recimo ko zna koga je asociralo tada, odnosno šta ga je asociralo, možda, recimo, mnogi su mi govorili, znaš ona crvena marama na kraju što ste posle vidjeti, ili onaj pompezni ulazak Čontin u izlog, ko zna na šta je koga to se zbiralo. Međutim, ja nisam niti znao ko je to zabranio, uvijek je to nešto bilo, nije ni bilo nešto reći da će to biti striktno zabranjeno, nego jednostavno se nije emitovalo. Ti cenzori se vjerojatno nisu nepavljivi. Ajde da pogledamo sada još jedan deo ovog filma pa ćemo se posle ponovo vratiti u studiju. Lepo potećenje za tebe. Odlično.
kakada. Siniša Zeljin, čovjek koji je režirao i snimio ovo pre 12 godina. Bio je beše to juniju, tako? Da, tamo 12 godina. U to vreme je moralo da postoji vjerojatno, pretpostavim, neko specijalno obezbeđenje, budući da sama pojava punkera koji su u to vreme smatrani, kako su sami sebi pevali, za ružne, prljave, vulgarne, zle i ne znam ja kakve, i sam bliski kontakt sa publikom koja je tu bila je mogao da bude izvor zapravo neka kapisla iz koje bi moglo da se rodi neko zlo. Vi ste pretpostavili imali jako obezbeđenje to? To nisam tako shvatio. Imali smo pre svega jednog dobrog organizatora, nam je producenta Kuke Voroša, koji nam je obezbedio jednog kondicionera koji je možda verovatno treba da brine da ekipa bude bezbedna i grupa. Vidim kad je i sami milicionari zajedno sa građanima kad su shvatili o čemu se tu radi, da su
Oni su to mislili da smo mi nepristojni zajedno sa grupom, ili nisu, jednostavno, i ekipa je bila deo te grupe, za njih. I snimanje, umjesto recimo 3-4 sata, kako smo mi planirali, trajalo mnogo kraće. Isključili su nam pre svega struju iz robne kuće, odakle smo doveli, zato što tamo smo se dogovorili, međutim to oni nisu trkali, kad mi su znali, mi smo samo rekli muzička grupa. I naravno taj koji nas treba obezbedi, oni nas jure na kraju. I na kraju smo tog čovjeka iz obezbeđenja, mi pogrešno izgleda shvatili, ili on nas. Dakle, vas je ugrozio čovjek koji je trebao da vas štiti, ili tako? Ali navijel, ipak, znači naši producenti su shvatili da mi možemo da radimo nešto što treba 3 sata za sat i po tome. Ovo je snimano u jednom izlogu, tako staklenom izlogu robne kuće. Zbog čega je to bilo smišljeno baš tako? Pa ja u to vreme nisam viđao da, nisam nekako uobičavalo da tako, da se uopšte nešto radi u izlogu, sem puti neke robe koje se prodaje. Pa s druge strane, razmišljao sam, oni su pobedili u Subotici, čini mi se da si u Tučkom festivalu pobedili i svi su pričali kao, kaže, momci, žestoko pljuju, šta se međutim, kada ti prvi momci koji su bili iza njih, odnosno ispred, ne znam koliko je tu par metara, to vjerovatno niko nije osjetio. Kako to se niko ne vidi, samo pričaju da pljuju. Tako, ajde ih stavim ispred, odnosno iza stakla, jel to sve vidjeti. I eto to koliko se to malo nešto vidi, to smo izbjegli, jer moram reći da su bile dve verzije. Jedna je ta žestoka gdje se to malo i tih krupnih planova više vidi, sve mi malo žao što nje nema. Ali su nas onda upozoravali daj da napravimo neku blažu da bi jednostavno, da ne pravimo džabe, da ipak to je emitno. Međutim, čak i ova blaža je to nije. Kad vi danas uporedite današnje spotove, recimo Madonin sa koncerta, one gde dosta slobode daje sebi i svojim scenskim kretnjama i uporedite stepen neke slobode i da ne kažem opet, ne mislim u lošem smislu, ali stepen vulgarnosti koji postoji svemu tome, kakav je odnos na tim nekim terazijama? Meni se čini da je ono što smo mi radili bilo slobodnije. Pre svega zato što su mediji bili relativno zatvoreni, klinci nisu mogli da gledaju ništa što se dešava u Engleskoj, Americi, sad ima satelitska televizija, ima mnogo više spotova, tako da svaki dečko, šta ja znam, u Donjoj Surdulici može da vidi neku grupu iz Engleske Amerike koju pre nije mogao da gleda. Mi smo bili taj prozor u svet. I uopšte prvi snimak panka na televiziji u Jugoslaviji je bio naš snimak sa Subotice, kao pobednička kompozicija publike, tako da je to bio i neki... tortu zalepili ja prvo moram da kažem kako sam te mrzeo u 80-im godinama, jer sam ja non stop na radiju furao Emerson, Lake Palmer, Simforok i normalno heavy metal, Deep Purple i onako Led Zeppelin žestoko. I onda sam vas jako mrzeo i onda ste me odjednom postali simpatični baš na Subotičkom festivalu gdje sam ja bio član žirija. I onda sam se ja sa ovim članovima se dogovorio i rekao sam Čon, ako ovu tortu, bili smo na jednom prijemu, šibne u lice gradonačelnika, da će pobediti. On je to uradio i sa kompozicijom Belom šljivom oni su pobedili na Subotičkom festivalu. U stvari, nije baš bila torta u lice, mi smo se između sebe gađali tortama, a to je njega malo zakačilo, ali bila glavna stvar ta što na prilikom dodele nagrada, to se dodeljuje tako, te nagrade, onda sam ja gradonačelnika koji je bio malo niži od mene poljubio u čelo. Eto je bilo ovako dosta efektno i pankirski. A oko usta je bilo šlaga i onda ostalo. Da. Mislim, isto tako treba reći i publici koja sad gleda da ako su primetili jednom spotu kako jedan radnik briše izlog i da mislim ja da je došlo do neke zabrane ovoga materijala zbog toga što je publika, odnosno oni koji su bili ispred izloga, pljuvala u izlog, to je onda bilo pankerska moda, tako, pevač peva, publika ga pljuje, on ih šutira. Da je, mislim, to moglo da izazove neke nezgodne asocijacije. Pljuvanje, znači, u ekran bi se videlo i vjerovatno da je to bio jedan od ključnih momenta. A zašto si ti danas tako konvencionalan? Pa ja sam jedan jako... Da si građanin postao. Pa bio sam ja i onda građanin, samo što sam imao jednu ideju, znači da profuram jedan fazon, dakle, punk muzike. Pazi, punker, pravi punker, nije samo po garderobi. Pravi punker je pre svega u nekom stilu života, znači da je po filozofiji, dakle da je nepotkupljiv pre svega, da ne izdaje neke svoje ideale iz mladosti, da apsolutno ne trči za novcima, da ne pusti jako puno stomak, pivo treba piti, ili tako, mislim, to je punkersko piće, ali mislim, znači da garderoba tu i tamo, mislim, muzika je bitna ipak. Ja još i dan danas slušam isključivo alternativnu muziku. Uz Evergreen ponekad, normalno. A Emerson, Lake Palmer je... To ne. To ne, Deep Purple. Deep Purple iz onog njihovog ranijeg perioda.
to je drugo. Šta se dogodilo sa punkom? Punk je prestao ili se možda pretopio u neke vidove čvršćeg roka, ali tako to je došlo do... Iza punka je išao odmah Novi talas. Novi talas. Novi talas se pretvorio u neke alternativne vidove roka, tako da mi danas imamo jako dobrih grupa, pre svega iz Engleske, ali imamo i američkih grupa koji su čak i komercijalne, koji su ipak, tako da kažem, došli iz punka. Punk je završio svoj posao jednostavno i sad još uvijek normalno neke grupe sviraju punk, to je po meni ipak neka imitacija i kopija. Muzika treba se razvijati. Kao što smo mi bili 78. i 9. protiv onih sa, znači hipika sa dugom kosom. Kao što smo bili protiv jazz rockera i symphony rockera, tako i sada punk sam po sebi mora da ima neku modifikaciju, znaš. Ali posle su se nekako spojili baš sa heavy metalcima, jer ove grupe poput Karta, možda čak i Guns N' Roses, to je spoj neke agresije koje je punk nosila sa sobom sa heavy metalom. Sigurno, povratna sprega uvijek postoji, znači u muzici uvijek postoji ta povratna sprega i mislim da je to sve u redu. Samo nije u redu to što u Jugoslaviji trenutno kafana pobeđuje, to nije u redu. Dobro, to je tvoje mišljenje, ima ljudi vjerojatno koji vole kafanu, ali jedno je sigurno, ne bi se više moglo dogoditi da bilo šta, mislim čak možda ni politička emisija bude na neki način zabranjena ili stavljena u arhivu. Gledajući ove filmove i kadrove iz ovog filma, zaista ne nalazimo elemente, osim možda nekih bolesnih mozgova u to vreme koji su tu vidjeli neke metafore i vidjeli neke stvari koje možda ugrožavaju sistem. Tad je to bilo zaista, trebalo je zapravo imati petlju u ono vreme, činiti tako nešto protiv svih i protiv javnog mnjenja, danas je to... Trebalo je zato što meni je bio zabranjen pristup onda na fakultet, ja sam, naime, nisam prošao selekciju univerzitetske komisije baš zbog punkerskog delovanja, mada sam bio prvi kandidat. Onda preko štampe su me, ono što se kaže, direktno napadali, da ne kažem pljuvali. Trebalo je to izdržati i mojim roditeljima trebalo to izdržati, jer oni su imali jedno uzorno dete kao što sam bio ja, a to u novinama nije tako pisalo, prema tome da bilo nam je teško, ali ja sam istrajao koliko sam mogao, da kažem koliko je grupa postavila, ja sam istrajao u tome, mada smo mi kasnije malo i promenili stil, ali ne zbog spoljašnjih faktora, nego zbog tako što nam se sviralo malo drugačije, znači malo više darkeski, tako da smo i u tom dark rock opet bili među prvima i opet jedno 5-6 godina ispred Jugoslavije, to je sigurno. Sad ćemo vidjeti nastavak, zapravo posljednji deo filma i sad će vjerojatno i tvoji roditelji, ako ovo gledaju, vidjeti kakav si mogao da ostaneš. Šta je sviđilo nas?
Ho, ho! Kažu da sam lud, kažu da sam blesav, kažu da sam imbecil, kažu da sam kreten. Paker uša kao stara modna oga, dakle hoću smelu žensku da se trudi ako mene wow. Ja sam paker sa diplom, kod moje babe, neka prave mačke nosi se mi mini crne čarape. Ho, ho! Ho, ho! Kažu da sam lud, kažu da sam blesav,